Bismillahirrahmanirrahim. Angkatu aso hindari maki buat acara mapak boting aja sakang aja nokoro ma betongan na sukura aja nokoro meko letek bola baru aja nokoro meko men ma petato bola aja nokoro kega Rabu terakhir makadaki di Capuraba biasanya yang kali nggak tahu apa nola pak galung yoko dia nak gugu ko Capurabai teluratu 20 sabu abalana paturu po ng Allah Ta'ala pole lahun mapus loko lino iyo po idi sinin na Capurabai majamanang ko ni kasalahata tanya to aso na maja tanya aso maja cuma kabatulan miro aso masamangi na paturun na po ng Allah Ta'ala balae pole langi nasabari denolay tayero aso tanya aso denolay tapi karena di situ ada bala yang diturunkan Allah pada di maka kaya kata pite meki mulai yarong kasumasakam patok-tok kadala bini hindari namo mani de panatok kita pito lalo kamana jamuki labi milese maki itu makanya labi mu ko aja mujamai kan makiro itulah yang dipakai orang tua dulu. Sallallahu ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan alina atau melebita Bapak Kepala Desa Bokongang beserta istri dan mungkin pejabat desa yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya muliakan Kakanda. Saya panggil Kakanda karena senior. Beliau satu alma mater dan saya di selaku penyuluh dari Kementerian Agama khususnya di Kecamatan Kulo ini. Yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu ketua majelis taklim dan bapak-bapak, bapak kepala dusun, tokoh masyarakat dan juga kepada tim media dari Susia FM dan sahabat dari NU. Jadi ya kuang kalingai judulna temana acara taye mahasiswa. Ini mahasiswa ini memahami Islam secara komprehensif. Jadi itu bahasa ilmiah. Tapi aku mipak bicarogi sederhana. Maka dapat ko batebe pahangnya ke masalahnya nasiboy apa hanga suku. Nah itu saja intinya. Jadi meloki pahangnya salangangnya nasiboy apa hanga suku. Deto jauh me pajaiwi gili mak mi tai jange. Ini makanya ilmu ini penting Pak Bu. Makanya dari katia saya kemarin itu sama si Bakak Gorota ke Taupan Rita Pule Jawa, saya temani ziarah kubur di Jakarta, di Makassar. Kalili mulai dari Pangeran Diponegoro ke Datuk Ribandang, itu bincang-bincang. Banyak hal yang saya dapat ternyata begini. Ulama-ulama kita itu. Tuh. Jadi, iro masyarakat kubur jangan ditinggalkan. Yaitu makan jala atau lo syaraki kubur na wali ku wani Jumai. Iya.
Karena memang kan ada. Kan Nabi makada setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang telah meninggal itu dikembalikan ke kuburnya. Makanya ulama kita itu ziarah di malam Jumat. Ya tu ampai papor kase wani Jumat minalo matareka. Pak manasang kana lolong akong makiro. Jadi ini penting. Makanya iya na tu ampai pabu bepan atau riolo deka palasai. Andre na deka palasai. Selain karena memang steril dan juga memang karena doa. Jadi makanja manang sinin na pokokna idi to mani makokoe yang nggak biasa nih. Tapi angka bahayana. Iya ko lesse ice de pahan natae wai bahaya. Iya na tu ampai ya ko tau panrita pajokai madeceng tapi iya na sanrot tamaiwi maka solang. Nah, iya na tu namanya ka. Soko patan rupa na pake mak dakwa na runtu isanro na pak bantu turuwae. Itu nih gare. Masalah nih tuh. Masalah nih. Dupai na pake masam pajang. Iya tu dupai pak de pagaga sanro komayin ang kami man netu dupai. Waktu namo pa nabita ang kataumate na suro nabita mapatudupa supaya iya rumpun na dupai de na metade bauna de na pada ko parfum iya tu parfum eta de bauna dan bisa ditekan iya ko dupa de na metade bauna tatta itu 5 wangi dan itu bergelombang magi na wangin na sitongan na harumannya yang dibutuhkan pak maka de nabita iya tu malaika na poji agaga mawangi tanya rumpun na apa iya kene rumpun apa aja na dupa tapat tu motor pixer ban na tapajala ngokyo na pintu tagasya katal lupan no ni rumpu ilalang ukon itu namanya katau salapahang nasa rumpun na je tu dupa palatui padahal makadami ya nak dumpu na dupa nangka bau na masur yang tu na poji malaikae na malaikae mi tu cata isinin na decenge mo pigaw ay mi tu mapalatu na alay si polo na serumpun na dupe palatui salah-salang kita nih gare cede bawal lesena ini ilmu yang harus dipahami pak jadi iya tiya deu patat dengia tu maka na mapatu dupa memang ulama-ulama kita komelo imatarawe mapatu dupa magi na patudupa na sa basa lain din na dape na mo malaika juga suka na poji malaika anu mawangi yaitu ampai nabita na mo 2 jam purana lalo na isa teka da nabita pura lalo kapang kamo pibaun na onro seru na nabita parpunya itu yaitu si makun raya din na wading iya wangin na makun raya alena mi ba mi mau pole lalangi denawat di masui saliwa bauna paangka hade sa podai maka dayanang ka makunrai na parfum na mawi na tanya muhrim na mimawi tanya lakay na maka dosa na yatu makunrai pada ko bersih na si bawe tu to mimongi parfum na yatu bahayana deni ate makunrai lo joka yate mi mawangilada ko jokai apa iya turone kong kamawangi tapamatan nam itu de nakadage rumabo tapamatan nam ilalakin ripole maki itu tapahangi di makun raya ya apa iya tu napura na wacara matannya nanya ko sorimon ri makada pura na tu podapo ngalina to mi atu makado ganrusu memen ni jadi ini penting. Jadi saya ingatkan nih makanya ia tuh minyak wangin nama kunraye nampak tapi tidak berbau makanya gincuna matandra tapi dia nak bau ia tuh syaronewe berbau tapi tidak nampak enang karo ani mak beda ega anu bacaan ya tuh komate huhe jadi ini makanya saya wasiatkan ini maka iya tu batena tau pandrita riol gamay pak suku memetoh napakya semanang ang kacet de takali wingerang
apa iya hadi tuko kampung-kampung ipake hayero, termasuk yaitu penentuan-penentuan hari, maka dasa angka so makanja langsung na bali maka dekong ka makanja berarti ka maja tanya asoy maja keadaan ngemi tabahangnya barak na walengi contoh kahe botolo iya kuya botolo elay risari way rinong makanja tapi iya kuya lisari anggoro botolo kamaja atau anggoro ha ay ko demo patapahangi walengi contoh lain iya kuya rotola lorong yo koero angka sumimana lolo koro makasakang sinin na tau laloy na to mana bitina tapi ya kuya tola si wali de gaga aga madari pau maka aja mo koro lalo majati ro lalange tanya lalange maja aswemi pato ayo koro maja dabahang ya logat tani rewa loko gamay angka narampe alena pangulut ta Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi kataupan rita ya sa Sayyid iya kumakadita Sayyid barati ara Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi angka kita noki kan sunna Jawa surur makadai angka tu aso hindari maki buat acara mapak boting aja sakang aja nokoro ma betongan na sukura aja nokoro meko letek bola baru aja nokoro meko men ma patato bola aja nokoro kega Rabu terakhir makadaki di capur raba biasanya yang kali nggak tau apa nola pak galung nyok dia nak gugu ko capur rabai iya miroi di kasalahata nasaba nasange Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi tau panrita lopoi pahikma maka daya ko aso arabana pacapurang ulas safar taluratu 20 sabu abalana paturu po ng Allah Ta'ala pole lahun mapus loko lino itu pada Rabu terakhir bulan Safar tapi cica misi tahu hanya di bulan Safar selain bulan Safar itu tidak iyo po di sinin na capur rabae majamanang ko di kasalahata tanya to aso na maja tanya aso maja iya rosorabae terakhir bulan Safar makanja cuma kabatulan mi rosoe masamangi na paturun na po ng Allah Ta'ala balae pole langi nasabari denolay tayero asoe tanya asoe denolay tapi karena di situ ada bala yang diturunkan Allah padai di maka dake kata pite meki mulai yarong kasumasakang pato-to kadala binihindari namo mani de panato kita pito lalo kamana jam muki labi milese maki itu makanya labi mu ko aja mujamai kan makiro itulah yang dipakai orang tua dulu cuma kadang di jadi masalah nasabadena pala imaka daulah siaga royasa saperang na pakai mana nasa pokok na sinin na Rabu terakhir majamanang na pasalan itaw salah memang padahal dasarnya ini ada itu jangan deh ya pak ya tuat-tuat yang kemakan ya pak ya ko jumai maka datay majako elei de na majako elei makanja mi ko macawi majumata tate sa pulosidi tu makanja apa onron na no malaika pole langi untuk di hari Jumat makiro maka ni monrina tu Jumae malisa latu sebelum asara coco ni apa asara pinarewa itu jadi makami tu cuma demi napahangin tayo makanya kalau dibaca semua hadis ternyata iya nanasangi waktu makanja apa iya konoi malaika pak baraka angka gaga tatanang insyaallah salama kuwatu na saba malaika milaw doang ngi yan tu ampai angka dua waktu makan jala da yon milaw doang imon rin na subuh pataw tatte apala sebelum subuh latu imon rin na subuh si bay mon rin na sarae latu sebelum mangaribi tapi aja tahu sakay ko macalla ni matan na soe papisoy majamay nasaba masumana ni jingyo ko tu
untuk masumpah karena dia menyembah matahari. Yo pwede na pamanang imasu anak daray apa lay mita samset lakunru itu nih kare. Padahal itu larangan dalam agama. Patamay anakmu aja musure macule ko macala ni mata nasoy sasamu aja membiarkan kita gatung apa ya nadapi mangaribi sasamu nonroy ji makalicubu yana tu nama dari na pakete mapat di arona na langsung mati itu jin pakaian ya tem memang makadami tomatotariyo lo pemali itu ini ilmunya sebenarnya. Angka mana pak tidak boleh sandar di daun pintu aja tasandre kodok pintu karena itu menolak rezeki 40 hari aja tabuka jendela sampai selesai sampai sudah asar sampai maghrib na sabaon ron na tama jinge na kunri itu idale aja mau seri kawan niwi ya komeko masari lebih baik boleh saliwang musari lalang aja mau boleh lalang ilo saliwang karena malaikat rahmat akan keluar kamakiro biasa kata masari boleh lalang lo saliwang ko pintu itu iya kawan itu dia na pole lala lo saliwang okuyolo na pinto niya na sarilaw lalang na panapulong ako tilalang na sabak makaremagay dia na sumalay ka rahmat makito ang kamana tu padisangan na ba aja mo lulukang iwajuju mo pakewe magay patapulaso na dali mo itola siulas sa pulaso na. Ina tu ampe madaring kato mabalu nasa pura si jema lomo dale magi na makundu si nang kamana pantangan na jama deni lisari bempai kawan niwi ibiarkan on rawa elok bang dena me madeceng itu itu ada pak Imam Sarnuji kumakanya kakak kita na coba gare buka kita na Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim 20 pitu agak-agak kunrui dale na tawi termasuk itu jakai kong kapolo isina ni pake dia namanya madeceng itu teh jaka sipo maka mana itu tomato pemali padahal itu memang tidak boleh itu ampai tasak na nabita siwak kudi sikat gigi jakai lalang si bawa cambing si bawa cila itu jadi begitu itu sunnah tapi aja na jaka polo kemana pak kemana ngilmu na saya baru dapat kemana ngimala dasar bahkan kemarin saya ada itu di buku cetakan Lirboyo itu kemarin dosennya Steinbone kayak minta ke saya bilang weh tak dampangi kak pak kiai saya tidak sempat beli pak ya tiap makalasia ya kalau aku toko buku nama nipi-nipi bo nahais lau baca letu selesai napa dewan liwi akan nalawali nalawala ni Pak Disangan na ayo pemikiran may pakai maroki dia na cocok ko din niala jadi ako baca na tatalupulo milampa lo patama ko to ya tanatama na wisa ni kada yesa na lautaro ni kada nawala ni Pak Disangan na dyan nawali bo na paano mo ya liris sa to ni tapi kemarin dia tanyakan kinribo na rostas kak maaf saya kemarin itu kan di Pacitan ambil itu buka dan kecil bukunya 40 lebih halaman itu santri Lirboyo kalau tidak salah yang menulis jadi memang termasuk itu 10 Muharram kayak mana tuh melipat sero melipat tapi melipat sering ternyata ulama kita dari dulu menyampaikan ya nang kapas sering muli 10 na Muharram mu pasandre ko pintu mu pangolo yase mu yaro didina ko pasari didi ko pasari gamma mu pundria si gamma na edenan re ko parma ya tuh jadi ya kemanang itu jadi itu negara ulama-ulama kita dulu tahu apa ternyata kemarin Gus Kayum saya buka ceramahnya ternyata itu 10 na Muharram namo bere-bere kutuma puasa tuh namo bere-bere pak angka kok kita binatang-binatang pada waktu itu berpuasa sebagai tanda kesyukuran idi isuruh kima puasa maka dia nabi tato si ko idi ya kung maku puasa ko 10 na Muharram ya dampangang idosana si tau ya ko mapanre ko 10 na Muharram lai papadai apalan na ko na panre sini na umaku mapamule pamulan na latu capana makitu unroy kan apalan na ya tu ampai isuruh tema peca
Iya, peca aga. Peca pitun rupa to. Iya ro pitun rupa pelok na binu. Watun na talalino pitun rupa andre na pendre kolopina. Nas watun na pajat talapas 10 Muharram melo nasui cedek mana mani. Nasaba ako mana mani sunna pa barasan na. Yan na to nilaw dong. Po tapagan na ka nga. Engkay wawaku melo manre na dena na siya ganre we. Turun la parinta. Sinin na niya to pitun rupay pasipulungi. Napamunaso mo pegay wena. Najapunin na pa na katutalulap pa kukurangin na baca. Yan na nabaca tau pandrita makadaya komelo ko manasu na cede warra mo na mega tamumu kamuy warra mo baca yaro katukoya napa mo palen na ganna nan retawi yato. Demi pa gurong yaro. Anci tau seke ki matu. Ayato na pake na binu. Magi na pitun rupa nasaba pitun rupa memang to andre na pacio magi na caji peca nasaba mega tau memang re na cede mani sehingga isuruh pegai wena ya kung kagagay nasu na mega wena yan na tuan caji peca tapahan ni deni suruh ma peca isuro mi mapandre apa iya ko mapandre o koro pada apalana kota pandre sinin na umana na bita mapamule pamulangin latu capana. Jadi ya di tau sogi aja tak peca. Magi pena tau pandrita na suruh tema peca. Apa iya peca cede modalana. Cede modalana. Ya nangka kaluku si batu, gola cala 2 batu, kemudian warra si setengah liter 5 tau dena puraiwi. Ya natu apa makada peca no dena mega modalana na wadi koma pandre. Memudahkan dalam agama. Itu maka magi na pitus tas padahal angka hades na bita maka dia nang kaanre 5 rupa ni sigaro panca jelasan ya tu na 5 rupa na ya ti ampai bakita nga kamanre acara na dia na 5 rupa 7 rupa ha padahal ka hades na bita ya na 5 rupa na andre ve sigaro dia na natak de racun na tu dia nule malabur begitu menghindari tapi dewat yang imandre acara Andre Moki Haidi maku itu sitongan makanya ulama kita dari dulu itu paham tapi ini sama kada ya kuyateng itu ma peca mesa dia na pandre sehingga na pataru mega tau maka da bida sebab dia na pahangi kiro ini dia na ubahas toleransi ustaz di paya ko may bahas toleransi na panrasa ki dia udah api enre kan na mga ribi makuye jadi saya ambil istilahnya sederhananya begini maka da iya ko toma guru agama aja mo na tapatoma pasala ko de panilolongan itu satu apa iro na jamay tau matoy riolo deje tu na pumakada iro na jamay makada na jama bawa de gaga pagurui cuma ang kami lesse jadi na manasa nang kasisala gamay aja be na tacuri tapi ako de to pagaga makada isa pa gare aga hakika na cuma mega mitu de na pahangi na jama bami iya ko wan ni jumay mapatuapi ko yawana de na di iya matanra ya naman di juma mapatuapi ni na pamala agaga na tariyo koro gola kasi nanca jidupa o lilase apa mawangi mana ya tu napa mapabitaw nasa aja musalay mani boleh ko ni jumay na onro natural la setang apa natengilaw kajoka nonro boleh makanja ibadana paya ko ni jumay ta buka pintu na langi makiro ukon itu ampai suruh monro makasibiyang dia nalo kajoka dia na majawan ni jumay makanjami cuma natemi kajoka upo na monre makoko makade wani jumay to liya mero wani jumay nasang wah lemmi me na pigaw tapi dia sana mariaga karena itu masih dibolehkan yaitu sampai termasuk yaitu berhubungannya Pak Bu nah tepat tentu tuh agama kenapa tentu ya kau tahu pandrita matika ang kami matau tu nesang imonrina loro makan jalada
Kotomelo jajia ngangana na maturo sikola agama akibuay mon rin na loro. Atau yolona atau mon rin na subo. Apa yan ko tumulan ro na natako jaji. De mo pa sikola pasantren yali na meto may mapasantren. Iyan ay mon rin na sa makibuay. Ya kumuan tare lo pasantren madari lo yolo ilatu boleh na pangantara na. Ito jadi yan na de mo didito ngang iyo po kumakibuay mon rin na loro. De na rajing malomo mo patujo. Nasaba siyang kami mangi makiro akatana ina to ampay kahadesan na nabita nasa nga pero makade kahadesan makinabita jika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari ketuk pintunya itu isyarat demi na palampuin nabita makadokor makanja ini seko ni Rodi ya istilahnya ia meron na intin na ro maka daya tu ya sang agama tanya tu basam pajange namun ya tu anrewe patamay to agama namun ya ro jama-jamangi patamay to agama ya na tu ampay namo tu bolatay di ogi de to tapada to tawe magi na sagitiga pangata na ito yo po atu bola natin natakipaturum mi yo po di bola taugi itu ngay makohe napalirin na 5-5 kode na papa magi na 5-5 itu 5 waktu sholat anak kadenya itu degagan nak bali ganjil manang namo tutunak bakna ya kode na sera 10 sidi atau 10 telu tatanya ni gare paki buah bola juwe na tau pandrita mana podange pamage na saya ko ganjil itu na puji po Allah Ta'ala apa yan nakada nasa iya nakataw bola na 10 tu na ba na maponcho sunga tu napitawi namitawlada hamate ipaya mako itu inapatung kamanang nasaba yan na muna bita mako to masampayat tomate ko pagan na italusap itu ganjil jumlah na pagan na 40 tau pa ko 40 taong kawali cidio ko to nakalipatan 7 tu manasa pitung ngaso jajin nate akikaiwi ya kode mo mampu koro pagan tambay pipitu 10 pa okoro mo kikai ya kode na ko 10 na pade mo pamusampa tambay si pitu 20 sidi umuru na nanae 7 tahun sure masampajang untuk menghadapi 7 tahun berikutnya 10 tahun barasai nasaba ya mupasame ko 10 na tahun malomo itu najama ko 10 na pa 20 si di tahun beranjak dewasa itu lian itu si pakna tambah si 7 tahun selesai makuliah itambah si pitu berarti 40 iya ko 40 telu muruk na tawe pak na dena sogi makoleman itu namate oko ni romala dasar iya nareki tau pandita ya he maka da iyanang katau madeceng umur 35 na madeceng mataru ya tu tapi iyan na 40 telu umur na namakoman itu kehidupan na mopek ko bate na makalicho makareso eto 5 koman itu itulah yang ditakdirkan bahwa maku itu kehidupan na gang kamate in makitu yan na tu nakada Junaid al-Baghdadi na katau 40 ni taong umuro na namiga mo pa masalay na jaman niya madechenge malabimi ko mate na kutuhoy na solangi man niya lena aja mo tatarsinggo nga sekoniro palabangangi mamagi-magi na pabarakay po ng Allah Ta'ala ahiru kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thariq salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallallahu